دما خوش ببینرین هجا ایرو 23 نیسان 2024 جه روشان جه روشا سه شمه بویا رو گشتانین هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری هریم رو دانم جوره پیشکش بکن ده وکه هر تم دست که چند سرموچه اینا لبلچکای پلیسن با آوک کرسنواری بسر ناوند اینستیکتیو اومد یا خبری ده گرتن او خساره که مزن لپای خواهشتن سازی او دزگین چپملی آزاد لدجی ایریشن ناوند اینستیکتیو اومد یا خبری بانک لگل کرن کو خودی لدنگ خواه درکبن جدیری که حتی حلبی گلی حرم ایریشن داگیرکری دولت ترکیه سر باشوری کردستان شرمزار کرن او پشتوانی خواه به گریلا نشاندان مجلس سوریا دموکراتیک مسدی راگاند کو اوج بو چاره سرکرنا آلوزیا لولاد ج انسیاتیف نشتمانی را وکرینه بربینرین هجا افسر نوچین مبون اونها جمع برفرهیا بلتن آخوا یا ساعت هفتان جواره پیش کش بکن هر نوچامیا یکمی جیم تکلداری زختین لسر چاپمنیا آزادن شویدن درنگیا شوید انگو ده ساعتا دست بکن یا 23 نیسان ده پلیسین بلچکای با آوائی کورسنواری بسر ناوندین مدیا هابر او ستریک تیوی ده گرتن ده سر ده گرتن اکو با آوائی کورسنواری پیک حاد ده جی گلک خسار پیک حادن او نشانه نیوی کشی درکتن که اف سر ده گرتن جبوم خراک کرن انگو همیشه جبو درب کرنا لوان دزگین چاپمنیا آزادن هر تکلداری ویه که چاپمنیا بلچیکا جی نوچین بالکش پار وکرن که اف سردگرتنا لسر ستریکتیو او مدیا خبری لسر داخوازا فرانسای پیک هاتیه هم وقتی ویه که روشنموان انگوام جین خباتکارین هم ستریکتیو و هم جین مدیا خبری لبر ناون داخوا جاری کردن به داخلنیه که چاپمنیا را گاندن که اوی جبو خباتین چاپمنیا آزاد تیکوشین آخوا دوام بکن او روی راستی وان ایریشانجی برای گشتی را پار بکن دری شکاندن او برنگکی کورسان نواری کتن هندر دسری دا کمپیوتر خساردان آمور و متریالین وشانه با ارمانجا تبساندنا دنگی حقیقت ساعت 1:30 شوه لباجار دندر لیوی بلژیکای پلیسان بسر ناوندین مدیا هابارو ستریکتیوی ده گرتن. پشتی لگرینا 4 ساعتان و خسارداین کی مزن پلیسان خوکشاندن. لگوری روزنامه دیستان زارتا بلژیکا سردگردن لسر داخوازا فرانسایا هاتنه کرن و ویکه جالگه دوزگریه فدرال و هاتیه پشتراست کرن. دروژنامه ده جکومالaya کردن ناولی آخافتنا اورهان کلیجی جی گرد و هات گوتن بلژیکا هولده ده kanalin TV yeni Kurdi kriminalize bike. لدیجی وی سردگرتنا به حقوقی کتکارین مدیا هابر و سرک تیوی داخویان یک دانو گوتن سردگرتن کورسانواری و کمپلویه. به دومداری ها دیار کرن گمانینا کو ایریش انجام تکلین قریجین برجیما اردوغانا فاشیست را پیک هاتیه و بانگل حکومت بلژیکای هات کرن. لفر ام بانگل حکومت بلژیکای جدیدکن. اون برژیم فاشیست اردوغان را چی پیمان و بازرگانی قریج دکن که ایریشی چاپمنیا کرد دکن. دوی اون ویش کردان را جبلچیکای را و رای گشتی جیهان را ببیجن. مادام و برژیم اردوغان را بازاریه که قریج نکریه و دمه چما اون بوی رنگی ایریشه که کورسانی لستودیو اینمد کن. کتکارین چاپمنی داویه دست نشان کرن که اویل دجیوی سردگرتنا به حقوقی همو مافی خو بکار بینن. ام پیام دادن گله خو دوستین خو و در دور فاشیست این که هول دادن
ما بيدنگ بکن ام لورن ام خوش آگاهدار کرنا گلی خواه و بلاف کرنا زمان و چند خواه برپرسیار بینن اف ارکش بوم پیروزه و جیان مجی بقیمت تره بینوسا ما ویل دجی هر جور زختان بنفسینه کامرا مجی و نشاندان حقیقت بدومینه بیشتی دا خویانی پاریز راسترک تیوی بین شرورس درباره مجار داخوی و دیار کرد کو سردگرتن هینا تاری و وشارتیه. پاریزر آنی زمان کو وان هینا فیلم نکرنه بیچما بیری شهاتیه کرن و گوته. اولی کولین بکن و آگاهیان بدن. هجای ببیر خستنی استرک تیوی یا 2009 دست بوشان خویات دستگری شش سبات 2012 در باسی وشان زندیا روشان بو. جوی روژی و تاوی زراوین زمان کردی به زمان نبیانی جی وشان گری گره. مدیا هابر تیوی جی ایلون 2017 به زمان ترکی دست بوشان خو گره. تاوی نوچین لکردستانی روژوال جیهانی جی به زمان ترکی ببینرین خورا پارودیگه. بلی هر پلیسین بلچیکای دما سردگرتنی ده گلکریارین در قانونی او بیخلاقانه پیک آنین یک جم روزنامه‌وانان گشبون کاراکو تندی او برزیل هاتیه کرن جه تلویزیون مرا آخوی او گوت تاوی گلکران جالی پلیسین ترکیه و حاتمه گرتن لی برزیه که دوی آسیده من ندیتیه لدشی وان کریاران کردستانی لبر کنسولخانه بلچیکای لندنی لحف جویان او اف کریار شرمزار کرد. li Belçikayê polîsan bi ser navendên TRTV û medya haber degirtin û li wir gelek kiryarên derqanûnî pêkanîne. Ji pêşkêşvanên Stêrk TV geşbûn kara dema serdêgirtinê de xwestin mijarê fêm bike lê tevîveyekê jî hate binçavkirin. بله شیوه ساعت یکون میوان ده اف ایرش پیک هات دبی ایرشه ده قاسه کو 200 پلیس بشداری و سردگرتنا کو مدیا خبر و سترک تیوی بو بگمان دما کو ام ویا بناو دکن ام دبیجن 200 پلیس اف 200 پلیس انکو بشدار بونه پلیس انکو جرزی نبون پلیسین تایبت و ام بجن هزین تایبت بون هاتن دناوا و اوانه دجی گلک پلیسین کو به هم به تکنیک را هم جی به مدیا را علاقه دار دبن یکو Geşbûn kara di bejdarbûna nûçejin ya televizyona me de diyar kir ku polîsan di sevdêgirtinê de li hemberî wan bêrêzî pêkaniye. Yani haya ku toqa ku bi pora me be hat jêkirin telefonên me ji me hatin standin û alevên ku li ser me hemî ji me hatin standin piştî ku lêgerîna 4 saet ku alevên me û telefonên me dan me û hiştin ku em bi hevdûre em sê heval bûn bi hevdûre em bikaribin baxibin. Ev kiryarên polîsên Belçîkayê gelek cihan rastî nerazîbûna hat. Li ser Banga Meclisa Gela Kurd gelek kesan li ber konsol Osxaneya Belçîkayê ya li paytexta Lîgiristan Londonê hatin cemhev. Li wir serdêgirtin û êrişên polîsên Belçîkayê yên li hemberî çapemeniya Kurd hate şermezarkirin. Ji Meclisa Gela Kurd Erîcan Akbal li wir daxuyanîk da got divê demil dest dev ji vê helwesta dij demokratîk berdin. برینه تبی اف السری ده یکتیار راگاندنا آزاد یره آ یکتیار راگاندنا جن هر وها کنسر ریبر آ کنه که کن مدی او کجده که لدیجی ایریشن لسر ناوندین سترکی و مدیا خبری داخلانی دان آلیان ایریش شرمزار کن او اف پیام دان ام وان ایریشان وکه پارچه که ایریشن داگرکریه ین لسر گلی کردستانی دبینن آلیان بانگا داکتنا قادان کرن. دجیری شالسر ناوندین سترک تیوی او مدیا هابر تیوی هروها گرتنا دهان روزنامه وان استانبول انقره و روحای نرازیبون زیده دبن. یکی تیارا گهاندنا آزاد و یکی تیارا گهاندنا جنی لباشار قامشلو بدا خویان یکی چپامنی هلوس نیشاندان و افتشت گوتنه.
چپامنیا آزاد دنگه گله و دناوا تکوشینکی مزندهیه. جبو درخستنا راستیا داگرکریه و ایریشین لسر نرخین آزاد ین گله وردیلین گران بوهادانه. دناوا تکوشینی دلهمبری تباهی ایریشان بو دنگ و رنگ گرین بندسته. ایریش دروژا روزنامه‌گریا کرد و دمکی کل سر وینا گله کرد گفین مزنتین کرن پیک هاتیه. ام تخازن جگل خو و رای گشتی را ببیجن ات ایریش نکارن ما بیدنگ بکن و ام هر دمی ببر راستیا کو گل ما ایرو پی باورد که جبو ویت هد کوشه و بردیلن گرهاند ده کومالaya rojnamavana Dijla Fıratê û komalaya rojnamavanên jin a Mezopotamyayê êrişên li ser çapameniya azad şermezar kirine. Komalayan bi peyama ev êriş nikarin çavên ketkarên çapameniya azad bitirsînin daxuyanîdan û gotine. Êrişin netesadûfî ne ku saziyên çapameniya Kurd û rojnamavanên Kurd rojekî piştî 22 Nîsanê roja rojnamavanên Kurd dibin hedefe. Welatekî Ewropayê ku her tim ji bo azadiya raman û îfadeyê pesnê xwedaya êrîş pêkaniye. Êrîş tê wê wateyê ku nêzîkatiya Ewropayê li hemberî demokrasî azadiya raman kîjan astê de ye. Konseya Rêveber a Kenekê jî bi daxuyaniyekê piştevaniya xwe ya bi çapameniya Kurdî re diyar kir û berxwedana wan pîroz kir. Kenekî anî ziman ku ev ne careyekî ye li Belçîka êrîşên bi vî rengî li ser ragihandina Kurdî çê dibin got. Ev êrîş li ser daxwaza dewleta Tirk û hevkarê wan hatine çêkirin. Kongreya Civakên Demokratîk a Kurdistaniyên li Ewropayê keşeteka Ewropa jî banga xwedî derketina li deng û rengê xwe kir û wiha got. Dewleta Belçîkayê ku li navenza Ewropayê qala demokrasî û mafê mirovan dike, avê de ser dengê gelê Kurd. Gelê me ji bo xwedî derketina li deng û îradeya xwe divê tefalî bikevin nava liv û tevgerê. بلهر الجالية روجنامه‌وانên Bakur û Rojhilatê Sûriyê xebatê din meşandin jî ev êriş rastî bertek û nerazîbanan hatin. Rojnamevan û xebatkarên çapemeniyê anî ziman ev êriş weke tundiyekê li dijî azadiya rojnamegeriyê baweke giştiye. Rojnamevanan gotin em ê li dijî her cûre êrişan xebatên xwe dewam bikin. Serî de roja rojnamegeriya Kurdî du me pîroz kir. Ez dubare ji vir tevahî rojnamevanên Kurdî li cîhanê pîroz dikim vê rojî ji wan re. Tabi rojekî di wisa de êvarî saet 1:30 heta 5:30 li dora duset polîsên dewleta Belçîkayê li ser qenatê Stîrk TV û medyê haber girtin û bi pêkanînên dijî mirovî, dijî însanî li hember ragihandina Kurdî pêk hatin. Gelek derî û pencereyê qenatê hatibûn şikandin û gelek teknîk zirar hatibû gihandin û gelek hardên teknîkî jî dest danîbûn ser. Dîsa xebatkarekî ewlehiyê yê li ber derî derb hatibû kirin û avêtibûn erdê tundiyekî li ser ragihandina giştiya Kurdî hatibû pêkanîn. Em vî bûyerê bi tundî şermezar dikin. Bi taybet jî di roja rojnamegeriya Kurdî de û em wî yekî jî dizanin yani ev ne pêkanînekî girêdayê dewleta Belçîka bixwe ye. Demek beriya niha Wezîrê Derve ya Dewleta Tirkiye Hakan Fidan gerekî li welatên Ewropayê dest pê kiribû û bi wî gerî we aslında ji bo tevgera azadiya Kurdistanê xwastibû hemû dewletên Ewropayê têxin hereketê û ev operasyon jî di çerçeveya hamleya NATO'yê de aslında hatiye dest pêkirin. Kesên ku çûne vê operasyonê serdagirtinê aslında xuya dibe ku tevahî hêzekî girêdayê NATO Gladio ne hemû rûyî girtine û tu belgeyekî hukukî di dest wan de tune ye û em bi tundî wek rojnamevanên ku li Rojavayê Kurdistanê ji bo ragihandina azad em kar dikin. Em vê rewşê şermezar dikin û em hêvî dikin ku dewletên Belçîka nebe amûrekî di destê dewleta Tirkiyê de. Bi heman şêwazê zaten wek tê zanîn îro serî sibehê lora saet 6:70 de
لتركيا جي دولة فاشستا تركيا هفت روزناموان گریدای را گاندنا آزاد یا باکوری کردستانی گرتن دی روزنامه ینی الشام و خبرکار مزوپوتامیا آژانس مزوپوتامیا هاتن گرتن طبعا اف اپراسیون گشتی مرود کاری بده اپراسیونه کی گشتیه جن مرکزی که وقتی بری و برن و همان شوازی گریدای اپراسیونا کو 16 مهی هرمین گریلا هرمین پاراستنا مدیای لمتینا هاتبو دست بکرم وی اپراسیون واج گریدای شخد سردانا سرکومار دولت ترکیه اردوغان فاشست اردوغان یا دولت عراق جی چی بو هفدیتین لبغداد و حولی هاتن چی کرن طبعا او تشتنا مرو دم دبر هفدو دبینه کو اصلا اپراسیونه کو لهمبر تفجر آزادی به ناوند کواتی بری و برنتی مشاندن و باوری اما او کو وی اپراسیونی داد تو سرکفتن وی دست نخن سرکفتن دیسا یا روزنامه‌گرین آزاد بن و گلی کرد بن هلبت هلوست و آرمانجین وان دولتان جی خویان دولتین دستلدار جبر بالطيبات اف خبطن كود هاتن كرين خبطن شافه مني كود هاتن كرين اف روجنا فان كود اف دگريان هرت مش بوي راستيا وان دولتين دستلدارش كره بكن هر وها ببن دنگه گلي خو لبرامبري وان جي اف برتك يان جي هلوستن بفيرنگي دردكفن هلبت آرمان جان او کو لهمبري دنگه گلان آستنگيان در خنيان جي بدن گرتن يان جي امبيجن او راستيا هي نهلن در قبل سر بدن نخمان کو چه قاس روزنامه‌وان ورن هدف گرتن چه قاس روزنامه ببونیا روزنامه‌گری کردی یکیتیا را گاندنا آزاد دو خلاطا روزنامه‌گری یا کدی آ شهید مظلوم باگوگ دیاری 8 روزنامه‌گرین کو پرانیا وان ج باکور او روشتات سوری نکرکم نوچگانم جوانا جمعه جی خلاطا ویرکی ورگرد یکیتیا را گاندنا آزاد سالانه به بونه روزنامه‌گری کردی خلاطان لکسین کو کداوان روزنامه‌گری کردی ده هیه بلاغتیکه ده به همان بونه یکی تیاره کاندن آزاد خلات دا کنالا جین تیوی و چند روزنامه‌وانین کو پرانیاوان جی باکور و روشلات سوریه نه به صدان روزنامه‌وانین باکور و روشلات سوریه ده خلات ورگرتنی دا آماده بونه دی پیروزباهی د بانگا آزاد کرنا روزنامه‌گرین کو د زندان دولتا ترکا داگیرکر و باشور کردستانی دنا هات کرنه کسین کو هیجای و خلاتی هاتن دیتین فنه سلیمان احمد نوچگهانی اجانسا روشنیوز کو جالی دستلاتا باشور کردستانی هات بنچاپ کرنه نوچگهانا مجوانا جمعه پیشکشوان روش آفا تیوی شریف محمد خبادکارا رادیویا ستار اف ام هیام عبدالله خبرکار روزنامه روناهی بریوان خلیل جباکور کردستانی نوچگهانا جین تیوی دلیل عید آکود انجام ایریشک دولتا ترک بگرانی بریندار بو سپاسنامه جبو پیشکشوانا جین تیوی لورستان درویش هروها الهامی الملیجی دروشنامه الاهرام آمصری دخبته و جبو ریبر عبدالله و جلان گلک نویسی نوی هنشی هجای وی خلاتی هاتیدن نوچگهانا مجوانا جمعه وکه جنک روزنامه‌وان و حاکیف خوشی و سربلنداهی خوانی زمانه وكا نوچگهانا روناهی تیوی وكا جنك راگهاندنا آزاد کر روجاوی کردستانی خلاتا ورکی من ورگرد اثر بلندم کیف خوشم کو ایرو اموکا جنن چاپمنی آزاد کو مکاری بو ام ببن دنگ ورنگ گلی خو نوچگهانا مجوانا جمعه خلاتا کو بکد ورکی خو ورگرتیه دیاری همو خباتکار شهید و گرتین را کاندن آزاد کرده. جی وکن نوچگهانا تلویزیونا روناهی تیوی از به خلاط خو لحمو کارمند می روناهی تیوی پیروز کم هر وها لحمو حوال می چاپمنی آزاد و تایبت جی حوال من ین کود چاپمنی دو نهاد گرتیگهن باکوری کردستان دو باشور کردستان دا گرتین از روزنامه‌گری کردی لوان پیروز کم و خلاط کو من نیجی ورگرتی از لوان دو یک جنوشین من سرکت کلدار سردان شفر رژیم ترکیه اردوغان یاج بو عراق او بازارین کو دسته گوشه انقره بغدا او حولی ردتینه گراندن بو
پشتیکو ایدی شفی رژیم ترکیه اردوغان و دیگره ترکیه ایدی ناوروکا هفدتین کل عراق و هروها باشوری کردستان برایدارین پده کره بیک آنه جی هدی زلال دبم عراقی باوک اشکرانی زمان لسر نفتا عراقی یا باشوری کردستان پرزیریکن که حتی ها درس کت و چاره سر بکن او به تنی پرزیریکن که هنجی ین تکیلداری نفتا کش بو ترکیه ورشاندن او جی دنابر عراق و حکومت باشوری کردستان دمایا برانبری وی که و ترکیه جی پرزیریک شاندنا آوا فرات و دجله یاجبون عراقی را پرزیرکان در نخه لی یکو با آوکه گشتی خویاده که شف رژیم ترکیه اردوغان ده هفدتین خوین لبغدای ده نکاری حکومت عراقی لهمبری پیکانینا شرک ایریشه که داگیرکری al سرخاکا باشوری کردستانی بده یخنا کرنه. پشتی 12 سالان شف رژیم ترکیه رجب طایب اردوغان به شانده که مزن را دو سردان عراقی کرد. اردوغان دسپیک سردان بغدای کرد. شف رژیم قرکر به وی سردان خود خوازه گلک پلان قرکرنه به عراقی بده قبول کرن. یک جوان داخوازان جی آواکرنا اوده که اپراسیون هفبش جبو شری لدیجی گریلایان عراقی تولی پلان خواب که. دوی چارچوه ده اردوغان دسپیک لبغدای به سر کمار عراقی عبداللطیف رشید رجویا. هات را گهاندن که ده هفدتینی ده ترکیه دیار کر که ده مجارة تکوشنا لدیجی پککی ده هیوین وان جه عراقی هنه دوی وان پیک بینه. اردوغان و سودانی به هفر جویان و چند پیمان دنابرا هر دو آلیان ده امضا کرن. پشتی هفدتین سودانی به داخیانی گراگهاند که وان به گشتی 26 پیمان به ترکیه را امضا کرنه و گود ما لسر مجارة اولهی سینور جی لحف کر. ام رینادن که لسر خاکا عراقی خطریک ترکیه تهدید بکه. پشتی وان هفدیتنان ایرو بردف که حکومت عراقی باسم عوادجی درباره ناوروکا جوینا سروک وزیر عراقی محمد شیا سودانی یا به شف فاشیست سروکومار ترکیه رجب طایب اردوغان آگاهی نو پارو کرد. باسم عوادی درباره هناردکرنا پترول باشری کردستان مجارا آوی ده گو خالندن جوینی بو آگاهی دا و گود هناردکرنا نفتا باشری کردستان یا بریا ترکیه زرال بویه لی نها پرسکریک تنی دنابر حکومت عراق و حرمی ده دوی جوینی ده به ترکیه 26 پیمان هاتن امضا کرن لگور پیمانه و ترکیه جبو آوا عراقی پرسکریک در نخه. پشتی سردان خوی بغدای اردوغان سردان هفل رجی کر. اردوغان به نچیروان مسرور و مسعود برزانی را جویا. سروکاتیا باشر کردستان جل سر سردان شف رژیم ترکیه رجب طایب اردوغان داخویانی اکدا. لگوری داخویانی ده هفدیتنی ده پیوندین ترکیه به عراق حرم کردستان را به تایبتی دوار آبوری بازرگانی هفکارین اولهی ده هاتن گوتمش کرن. بلی هر ایرو لدشی سردان شفی رژیم فاشیستیا ترکیه اردوغان یجبو بغدا و هبلیره لشنگالی مشک هاتا لدار خستن ده مشیده هاتا گوتن دوی عراق نبه هفکاری سوجین دولتا ترکا قرکر. گلی کرد و عرب ین شنگالی لدشی پلانین دولتا ترکا داگر کر موسل و گفین قرکرنی لناوندا شنگالی مشک لدار خستن. مش لبر دسته شارد ریببریا شنگالی دست بکر او حتی ناوند انجمن اولکاریا نشتمانیا عراقی دوام کرد. چالا گران دمشیده هفکاریا پدکی یا به دولتا ترکیه را شرمزار کرن. گلی عرب و ازدی ین شنگالی هلوستا خود دیار کرن و بانک لحکمتا سودانی کرن که نی لیستو که اردوخان. ده داخویانیا که حت داینده حت دیار کرن که دوی عراق اراده گلی شنگالی ناز بکه او ری نده داگر کریا دولتا ترکیه. بلی نتنی لشنگالی لسر استا باکورو روشلات سوریه او دروژن چالکین درسیج بوم هم پشتوانیا گریله او هم جبو شرمزار کرنا ایریشن دولتا ترکیه لسر خاکا باشوری کردستان کو به طیبت به متنای ردای دست پیکرن چالکی پیکتن هر دوی چالکی ده جدیری که حتی جحل بی جاره کدن همو پیک خاطین هرمی ین کو راستیا دولتا ترکیه قرکر ناز دکن لقادم بون او بانک لحکومتا عراقی کرن کو به دولتا ترکیه را نکوه نوا پلان و بازارین قریش. به ارمانجا شرمزار کرنا ایریشین دولتا ترکیه لدجی حریم پاراستنا مدیا و جبو پشتگیریا به هپگیره لنافچه تربسپیه مشک گرسی هاتل دارخستن. دمشه ده هاتا گوتن امی حتی داویه پشتگیریا هپگی بکن به وینا خویا جبولا امی الهمبر دولتا ترکو هفکاری نوی در کون.
اف درجی تلکوچره لورجی شینی بگرسایی هرکین قادان و ایریشن لدجی چیاین کردستان شرمزار کرن. دمشيده بانگ الحكومة عراقي و قالي باشوري كردستاني هاتكرن كونين خاباندن و لبي بلانين قركرن و داقر كريه ين دولتا تركيا نچن هرو هالة الحمي سيجي مشك هاتل دار خستن انت عزت يدوم من الفهمية بقائدكم كسين بشداري مشي بوبون ديار كرن كو دولتا ترك جبو بن كفتن اخوة دهل بجارتن دفه شيره و طولا داعش هلينه هر جار پیلکانو جه ایریشان ده دست بیکرن و ها گودن اما جی هر کلی دنوا چالاکیان دبن و لپشتا گریلاین خوبن خلک نافچه هولی جی لدجی ایریشان مشکل دار خستن پشتی مشه دا خویانی اک هاته داین و هاته گوتن دوی هر کس لهر چار آلیان جیهانی لدجی وان ایریشان دش حقوقی و دش بیوان مرووی دنگ خوب بلند بکه لكانتون الرقا عفرين شه باي بمشين جرسي برخدانا جريلا يالدجي دولتا ترك هات بيروسكرين لمنبيج حلب او درازوري بانك لإلين عربان ين لإراقي هاتا كرنكو لهمبري بلانين تركيا ين لإراقي حف جرتنا أخوة آبا بكن خلکی کانتونا رقا جبو شرمزار کرنا ایشین دولتا ترک لدیجی متینا و پشتگیریا گیرلان مشیان عاشت مقاومة الجريلا لا حياة بدون الغاز لا حياة بدون الغاز افجی هر ساخل که کانتونا عفرین شهبا لدیجی ایریشین داگر کریه مجی پیشیا پارکا 4 نیسان دست بیکر و حیا پارکا لنافچهیا احداث وگریا میتینگی بجداران پیاما برخودان و تکوشینا لرخ گرلا لدیجی ایریشو داگر کریتان لحلب مجلس جنان آم مجلس مالبات الشهيدان حلب داخوان دا داخوان دا هات دستنشان کرن کو دوی کریارین تروریست این دولتا ترک بین راوستاندن و بانگ لهر کسی که ولات پاریس هات کرن کو پشتگیری برخودانا شورشگری بکنه كما ندين زيارة المجرم أردوغان إلى العراق مجلس مالبات الشهيدان كانتونا من بيجيجي بداخوانية كي سردانا أردوغان على العراق هات شرمزار كرن مجلس اشکره کرکو لحف کرنن هاتنه کرن لدیجی گلی هریمینه و ترکیه دخوازه دشره لدیجی گیرلان ده عراقی بک شریکی خواه مخططها الغدر وجعلها شريكة لها. ندين ونستنكر الاتفاقيات في الفترة الأخيرة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني به همان داخوازی خلک کانتونا دیرا زورشی داخوانیکتان تداخوانی چاپمنیه ده بانگل ایلن عرب این لعراقی هاته کرن کل همبری پلان ترکیه ین میتنگر لسر خاکا ولات ببنیک ضد حرية الشعوب وخاصة الهجمات الإعلامية على قنوات صوت الحق. لإمرالية سيستمك تجريد و إشكنجة دوام دكه هفسروكا كونساري ببر كجاكي بسي هوزات جبال كشانت لسر اف سيستم و إشكنجة لإمرالية دي مشاندن اوكوت راست تليا كونسيا أوروبيا او سي بي تي دوية كده هاش بركم بهالوستيا وانيا لهمبري دولتا تركيا دهلكو دولتا تركيا رجيما فاشيست يا دولتا
Türkiye tecrida li İmraliye girantir bike o Türkiye jî ji vê bêdengiye her ku diçe hêzê dikire. Önderliğe özgürlük hamlesi çok önemli bir düzeye geldi. Hevseroka Konseya Rêvebera KCK be sêhozat bû yerên dirojevê de ne ji televizyona medya haberê nirxande. Ve sêhozat di destpêkê de diyar kir ku pêngava ji rêbertîra azadiyê heta astekê pir girîng ew gote. Bi rastî jî hem duwarê berxwedana civakî de hem jî duwarê têkoşîna hiqûqî, dîplomatîk, siyasî û îdeolojîk de astekê girîng bi dest xist. Di pêngavê de armanca esas azadiya fîzîkî ya rêbertî ye. Lemma ev têkoşîn hîn berfirehtir û hîn mezintir dixwazem. Asta têkoşîna heyî ji vê armancê re têrê nakem. Fakat bizim çok daha ileri bir düzeye taşımamız gerekiyor. Be sêhozatanî ziman ku ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera bo têkoşîna hiqûqî girîng e û doman de. Elbet têkoşîna siyasî, dîplomatîk û hiqûqî jî girîng e. Li Îmraliyê ti hiqûq nayê pêkanîn. Dîsa li ser Konseya Avrupa, spîtî û bi temamî li ser welatên Avrupayê li ser hêzên komploger divê em zexteke civakiyan mezin ava bikin ku di warê siyasî, dîplomatîk û hiqûqê de hin gavên bavêjin û guhertinekê polîtikayê pêk bînin. Dolayısıyla bu çok daha kapsamlı, çok daha büyük bir mücadeleyi gerektiriyor. Mevcut mücadele düzeyi Be sêhozat balkişan ser CPT'yê jî û gote. Di rewşa heyde Konseya Avrupa û spîtî jî hevkarên polîtikaya qirkirinê ya dewleta Tirkin. Ti helwest li hemberî Tirkiye pêk nayînin. Tirkiye ji vê nêzîkatiyê Konseya Avrupa û spîtiyê cesaretê digire. Lewma li Îmraliyê sîstema têjît û îşkenceyê didomem. Konseya Avrupa jî bi vê helwestê hiqûqa xwe bin pê dikem. bu anlamda birçok defa değerlendirdik. Elbette siyasi, diplomatik, hukuksal mücadele önemlidir. Be sêhozat têkildarî dîplomasiya şera AKP û MHP jî nirxandin kire. Desilatdariya faşîst a AKP MHP ev demeke dirêje ji bo şerê topyekûn ê qirkirinê yê li dijî Kurdan hem li hundir û hem jî li derve di nava lêgerîna piştevaniyê de yem. Hevdîtina bi Iraqê re jî û hevdîtina ku wê pişt re bi Washingtonê re jî ji bo dabînkirina piştevaniya vî şerê komkojiyê yem. Hevseroka Konseya Rêvebera KCK be sêhozat bangirê ciwanan kir ku têkoşînê bimeşînin. Ez bang li gelê me dikim ku li hemberî van polîtikayên qirkirin û komkojiyan bêdeng nemînin û bertekê xwe nîşan bidin. Li hemberî van kiryar û polîtikayên helwesta xwe nîşan bidin û rabin serpiyan. Ciwanên Kurd ciwanên herî polîtîk û têgihiştî yê cîhanê ne. Ez bang li ciwanan dikim ku vê têkoşînê bimeşînin. Berêvînerên hêja di saetên berêvarê de li bajarê Reqqayê li taxa temûniya ku dikeve li bajarê Reqqayê erebeyeka bombebarkirî teqiyam piştî teqînê hêzên ewlekariyê hêzên asayişî yekser li herêmê dest bi tedbîran girtin û dest bi lêkolînê kirin lê heta niha jî têkildarê encama teqînê agahî bi raya giştirenê hatiye parvekin û çakanên me ji herêmê ji ragandin ku têpayîn di saetên pêş de jî ji aliyê saziyên peybendîdar ve li ser teqîna ku li taxa temwîna Bakurê Reqqayê pêk hatiye jî agahî bi raya giştî re were parvekirin û dema ku di nava bültenê de jî têkildarî vê agahî werin em ê hewl bidin bu bînderên hêjera parve bikin lê em bi dosya çeteyên Daişê dewam bikin. Çarkvanên siyasî û oldaran diyarkirin ku çareserkirina dosyaya Daişê berpirsyariya civat û hêzên navnetewî ya o gotin ji bo rêlipêşiya vegera Daişê bêgirtin divê destpêkê rêlipêşiya êrişên dewleta Tirkiya qirker yên li ser herêmê bêgirtin divê koalîsyon û hêzên navnetewî bi awayeke ciddî piştgiriya hêzên Sûriya Demokratîk qesedê û rêveberiya xweser bikin ji bo ku dosyaya Daişê çareser bikin. Di girtîgehên hêzên Sûriya Demokratîk qesedê û koalîsyona navnetewî de bi hezaran çeteyên Daişê hene. Herwiha bi hezaran malbatên wan jî di du kampên cuda de ne. Lêbelê hetan ha çiqasî înisiyatîv ji aliyê Rêveberiya Xweseriya Demokratîk ve ji bo çareserkirina dosyayên wan hatine pêşkêşkirin jî ti dewletek an jî hêzeke navnetewî piştgiriya wê nekiriye. Bi zêdebûna êrişên dewleta Tirk ên li dijî herêmê re vê dosyayê ji bo civaka herêmê û civaka navnetewî metirsiyên mezin çêkirin. Herî dawî gelek nîşane derketin holê ku çeteyên Daişê amadekariyên vegerê dike.
چالاکوان سیاسی و اندام ریوبریا نویزگاه رخستینی یا مجلس پارتیا سوریا پیشروژه یاسر الکردی درباره مجار دا آخوی. یاسر الکرد دیار کرد که هزین کوالیسیون ناونتوی و دولت کوالاتین وان دناوا چتن داعش دهنه اف مجار پاشگاه کرن او گود. به وی پاشگاه کرنی را درفت جداعش را چه دبه که خواجنو و آوا بکه. جبا ریل پیشا وگر داعش بگرتن، دوی دست بکی ریل پیشا ایرشن دولتا ترک بگرتن. دوی کوالیسون و هیز ناونتوی با آوه کی جدی پشگیریا قصده و ریوبریا خواه بکن، جبو که وی دوسه چاره سر بکن. گر وسانه به، و نکاره بندست کفتین دشار لیدیجی ترور ده هاتن بدست خستن بپاریزن. الکردی آنی زمان که گلک آرمانجن سرکه ین وجاندنا داعشی هنه وها دوماند. گلک آلی دخوازم بریا و شر ریوبریا خواه بکن. و پروژه تک ببن و تبله هویه لحرم درخن. سروک مجلس هفگرتنا البیت آکانتونا تبقای ادنان الالوی جی دست نشان کر که نه کوالیسون و نه جهازندن نخوازن دوسیه داعش چاره سر بکن و گوت. تکلیه که خورد دنابر دولت ترک آداگرکر و چتن داعش ده هیا. هز ناونتوی برپرسن انجام و گرا چتن داعش نه. از بانگ لهر کسی دکم که جبو تک برنا خطریا داعش در راده یا یکمین ده خواه بسپیرن هزین خواه. جلی هریما باکور و روشتات سوریه روبروی شرکه به ریبازین جدای دولتا ترکیه داگید کرد جبو بجاهی او به هوای دجیم ایریشی حریمی دیگه شانین داعش جی به وان ایریشان را جارکدن خوشنو و کمیسر هفدکن چالاکتر دبن کسیتین جواکی لی هریما باکور و روشتات سوریه گوتن به سایه هفگرتنا نشتمانی دنابرا بشین جواکی ده خلک حریمی لی همبری ایریشان لبرخواد ده او بریوبرنا حریما خواه دوام دکن. گلی هرمین باکور و روشلات سوریه روبروی شرکی بریبازین جدایه. جبو پاراستنا دستکفتین که 10 سالین داوی ده بدست خستنه لبر خوددن. لگل آلوزین هرمی و ین ناونتویی لپرگالا ریپبری یا هرمی و هزین وین لشگری دوی بیواجوی ده لبر خودا. دولتا ترکا داگر کرجی بجاهی و هوایی ایریشی هرمی دیگه. شانین داعشی بوان ایریشان را چالاکتر دبن. هریداوی ایریشا چتین داعشی یا لدیجی نقطه که هزین سوریا دموکراتیک لرقایی بو. چکدارین گریدای حکومت شامی جی دم بدم ایریشی کانتونا دیرا سورید کنه. الأوان الأخيرة بمدينة الرقة شاهدنا الكثير من الخلل اللي صار بهالبلد. هسروكا مجلس كانتونا رقاي هيفا مسلم درباري مجاري داخلية. هيفا مسلم ديار كركو بسايا هفگرتن و يكيتيه و هريمين خوش هيريشان بپاريزن كوت. پشتیاری کرنا قانون هفپیمانا جواکیانو هریم گلکی پیش کرد و آبوریاوی کشبو لکیلکاویشی هلبجارتنین شرداریان شی دلدار بکفن لو ما إيريش لديجي هرمي زيدابو. تعتبر أهمية اللحمة الوطنية من أهم أساليب لتقوية العلاقات بين أبناء المجتمع. چالاکبانی سیویلی کانتونا رقایی نبیل الحمد جیانی زمان کلهم بری ایریشان هفگرتن به هزین لشگری را پیوسته. هروها الحمید دست نشان کرد که هفگرتنان اجتماعی جبو پاراستنا جواکی و اولهیاوی بندای کنه. كأهالي مدينة الرقة تعرضت كمواقف كثيرة خلايا داعش. چالاکوانا سیویل و افسروکا مجلسات خین غربی رقایی دو حال علیشی دیار کرد که دوی هفگرتنین جواکی و خودی درکتنا لقصده قورتر ببه جبو کولهی آل هریمی وره پاراستنه. ارتشا ترکیه داگیرکر و چتین خواه جارکدن بچکین گیران ایریشی گوندین من بجه و شهبای کرن دیریشا لسر شهبای ده دولشکرین حکومت شامی هاتن کشتن. گوندین کانتونا افرین شهبای بون آرمانجا ایریشین دولتا ترک و چتین وی. دیریشان ده گوندین تلمدیق، سموقا، مدونی و بنداو شهبای هاتن تو باران کرن. داگیرکران لگوندی سموقا نقطه که هیزن حکومت شامی جی کرن آرمانج. ده انجامی ده دولشکرین حکومت شامی جیان خوش دزدان دوشی بریندار بون. پشتی وی گوند شیخ هلال و کفر نزبه ی نافچه طرفات جی بون آرمانجا تو بارنان. جتین دولتا ترکا داگیر کرد تواهی روشه گوندین اونده دادکن من بجه جی دانبر توپان. اف گوند دیکه و باکوری باجاری من بجه. نوچگارین مجه هرم راگاندن کو تیز زیانین جانی پیک نهاتنه.
مجلس سوریا دموکراتیک مسدی به داخلنیه که راگاند کو او جبو چاره سرکرنا آلوزیا لولاد جه انسیاتیفین نشتیمانی را وکریه. مجلس سوریا دموکراتیک مسدی جبو چاره سرکرنا آلوزیا سوریه او آوکرنا سوریه که دموکراتیک ده هشت آداری ده به انسیاتیفا وثیقه کمبونا کار و خبات نشتیمانی لتواهی سوریه راگاند. آرمان جاوی وثیقه آوکرنا یکیتیا جواکی او پیکهاتیان جبو پیشروشا سوریه او داویکرنا آلوزی او پارچابونا خاک سوریه. نویزگاه راگاندنی یا مسدی سر مجاری داخلنیک نویزکی واشانتو گوت جبو به داویکرنا پارچابونا لوالت آوکرنا سوریه که دموکراتیک او پرنگی او قطبونا همو پیکهاتین سوریه و پیشخستنا دیالوگین به همو آلیان را ورندومانتن. هر وها مسدی دازانین کو اوج تواهی انسیاتیفین آرمان جوان چاره سرکرنا آلوزیا لوالات ریا آمدنه. هیجای گوتنیه اف انسیاتیف لهرمین حکومت شامی جی به ارینیتی پیشوازی کرن. ریوبریا خسر روژا پنجشنبه به بونیا جشن شهیدان بطلانه راگ هاند نویزگاه پاراسنی درباره آوی ارکا خو پاراسنی یا ماموستیان دجی هنگو هرتن پیکرانی. ریوبریا خسر یا دموکراتیک به بونیا جشن شهیدان لهرما باکور و روشتات سوریه داخلینی دا ده داخلینی دوها هاتا گوتن. جبو همو دزگاه او سازین گریدای ریوبریا خسر یا دموکراتیک که هرما باکور و روشتات سوریه روژا پنجشنبه 25 نیسان 2024 و بطلانه به. اف بریار جبو سازین کاری وان پیوستی بداوامی هیانه در بازداره. هر وها ریوبریا خسر انجامین جوینا دنابرا مجلس ریوبر نویزگاه پاراستن دستیا هندورین و فرمانداری ارکا خوا پاراستنی پیک خاطبون جیش کرکر. لگوریوی دستیا پرورده و فیرکرنی ناوی ماموستین کو تمنی وان ده تمنی ارکا خوا پاراستنی دیه و بد نویزگاه پاراستنی. پشتی بداوی بونا سرا خواندنی همو مامستین کو ناوین وان جبو ارکا خوا پاراستنی بین و پرورده که جچلو 5 روزان ببین او پشتره و گرن دبستانین کولی پرورده دیدن. او یک و حتی تمام کرنا ارکا خوا جی دوام بکن. بريميرين هجام بطيبتي بشتيكو قد كيرن انغوي كيم كيرن افا ج باكوري كردستان بربر روشاوي كردستان و تجاري دولتا تركيا و بيك خاط لحرمي برزيركين افا خواددن در او به ویک رژیم ادی لگل جانکو چاندنی پیکتن بریارن ریبریا خسر جیتنه بن پیکرن انگو ام بجن اواقرش جبو زبزیان تن بکارانین او ویک جیم ترسیه که زیده بخورد اواکرن ازیده درشتن که نوچگانی محمد بادنیم و حوالی می کامروان محمود عیسی لسر مجاری راپورای که طیبت آمده کرنه عملی تماشا بکن. اف دیمنین زهابونا چمی خابوریه یکوش آلی باکوری کردستانی لسر درجه 320 کیلومتر در باسی ناوا آخا روش آوای کردستانی دبه. جودکارین لسر رخی وی چمی جی جبر زهابونا چم بخچه این خواهین زبزیان جا آوا کانالسیونان آر ریگاران یا نپاقش یا کو در باسی ناوا وی چمی دبه زوین خواه آفتدن. لگوری جودکار دبیجن وان پشتی قدکرنا آویش آلی داگرکریا ترکیه و جنچاری او بخچین خواه جا آوا قری جا وی چمی آفتدن. يعني انت مجبور تسقي على هذا النهر؟ ام تشارنج جم آف بدن جبر جدای وینینه. بدنا نترك النهر. شو هو البديل برايك؟ آبار. گر اجمر بدل ببینن ام دفج آوا قریش بردن دوی اجمر بیران بکولن یا جی کربه پیدا بکن. يطلع المي بس مصدر الطاقة سعر المازوت غالي الطاقة الشمسية غالية ما تقدر رخصنا تندرستية يا جهاني دبيجه كو آوا كانالسيونان يا نپاقش زيدتري بازده نخوشين مترسيدار و كجر دحوينه هروها تجم مادين زررداره و بكاراني ناوي جبو آبدانا زبزه و فيكيان دبه كو ببه سدما خطرين جدي ين تندرسيه مفروض مصدر آوا زراعي مصدرك فاقش به أما فيا لبس كاريستانية فيا معامل مواد كيميائية مواد سامن فقشت تي امتصاص كرن
ونخوشين انتهيت او غاز طاري مباشر تلوثها مباشر بكتيرياي بس نخوشين جرانتر بن مناعينه افانا نتيجه كوك مثلا تلوث بالمعادن ممكن مثلا كانسر او بنجشير هذا طبعا دراسات دريجير لازم لگوری شوپاندن و چافکانین ما همو برهمین وان بخچیان این لسر رخی وان چمان هاتنه چاندن و لسر آوا قریش تین آفدان لناوا بازارین هریمه تفروتن افجیل جم پرانیا خلکی بویا جیه مترسیه گلو و کنگیره لبروی کاریسته بگرتن ام درتكبن تشكيوا ام دبينن شخو ام وي عردي تقول بينن وقت بي ام غرامات تاجي خديه وي عردي دخن هما تشتكي تقييد ناكن يعني جار ام درتكبن ام بيراد بينن ام غطاسات بينن ام خرطومات بينن ام دبينن انه وقت بي كارم بي افدن لما ام جمع دمشن كارن وي خرطومي بسكنين خرطومات جي افا قماري تيش خابورتي جي جغجغتي كارم بي افدن لکانتون افرین شهبایی به پروژین کوپاراتیفان را هم آبوریتی پیش وبرن هم جی پشتوانی او آلیکاری تکرین دنوا 2 سالان ده 5200 مالبات تبلی 789 پروژین کوپاراتیفان بونه. پشتی کو دولتا ترک ده سالا ده 2018 ده عفرین دا گریره. خلکی عفرین کوچی شهبایی کر و جبو به هیزا خواه بوریا خواه به پیش بخینن گلک پروژه افراندنه. یک جوان پروژه جیه پروژه این کوپراتیفان بو کو سالا ده 2022 دست بکره. جیره برین پروژه این کوپراتیفان آکانتون عفرین شهبایی یحیی حسن محمد قالا پروژه این کوپراتیفان کره. یحیی حسنانی زمان کو پروژه این کوپراتیفان این کانتون عفرین شهبایی سالا ده 2022 دست بکر و گوته. پشتی داگر کرن عفرین پیوستی با آوا کرنا پروژه این کوپراتیفان هات کرنه. بریا کومینان مبین 6 مالوات لحف کوم گر و کوپراتیفین زراعتی آفرانده. جبو خورد کرنا پشتوانیان آفرا گلان کولتیویزم و آبوریا لسر بنگاه هیزا خواه گافه که گرینگ بو. کوپراتیفا میا هری گرینگ جی کوپراتیفا گنم کوپیوستیا سرکیه. یک جه کوپراتیو پیوستی وداره ما دست بکر ما گوت امی تنظیم بکن الوداره بركو الفداري عرض جيهانا زيتون جيهانا الفداري يحيى حسن قال كارين كوبراتيفان ين 2 سالان كرو كوتا جبركو بروشن ويا ام كوبراتيفان يكسر خودي دكن لبلد سالين بدوي كوبراتيف بكيجن وياستي كو بتناصري خو كار بكن ام هول ددن درفتين افداني بافرينن لو ما جين شلي ترجيح دكن ده سالا ده 2022 ده 2006 هکتار زوی جبو کوپراتیفا زراعت هات بکارانین. ده 127 کوپراتیفین زراعت هاتن آفراندن. جسادی 65 انجام جوان پروژیان هاتن ورکرتن. ما چه خواست او ملبتنو کار بکن جبو تدبیره خو ای جیانی ای روزانه. يحيى حسن دست نشان کرد که آرمانجا اساسیه کوپراتیفان مسوگر کرنا آهنگی یکیتی و پشتوانیا لنواجبا که یو گود به پشتوانی والی کاریه مالبات جی قزنجه پاره که ورتکرن جبلی پشتگیریا جبو پیک هاتنا کوپراتیفان ام هکتاره که به دست ناخن هاتنه آتی به دست خستن جی جبو پروژین کوپراتیفانین جوداتین بکارانین جهاتنه یا جی پروژین